Slav rêz bînerin têja û xweş tivî. Ji ber min daîra dewletî jî kar dikir. Yani evvela gelek girîng hêvîdarim temaşevanê û ev ê fehm bikin. Ji bo çi saxmam. Yeçûn Başûrê Kurdistanê devera Barzan li bajarokê Bilê ciwar bû. Li jiyana xwe da û li taybet li vî programê ta min gelek cih û war û welat dîtin. تایبەت هێنارên حەلەبجە gelekî bi nav dengin. Evîn tu bixwe ya dêrêka hem Belê. û Mustafayê ji Efrînê. Gaz zeytavê zeytûnê wîne. Lê her berek li cê xwe biqedre. Gelek spas bû te. Gelek şivan bû. Lê navê te gelek ji min re zehmet bû. Bû bê eser. Bû bê eser. Belê. Pertûkên te gelek hêjane. Jê hatîne. Ez rêzeka mezin dime wan pertûka. Nivîskarek gelekî hêja û gelek pertûkên ciwan çêdiketin. Rastî jî em şanaziyan ku Kurd wan pertûka dibin. Kar û jan heve li Stockholmê çawa ye. Niha berî wî ez dixwazim bêjim gelek spas dikim bo we bo temaşevanên Kurdistan 24 û karmendê wê. Lê karê nivîskara gelek jî zehmet yani yarê te kêfa meretê mere dinivîsînin. Lê xwendevanê me tinenin, însanê me naxwînin, alîkarî û yarmetiya ku em piştgiriyê hevdû bikin kê min. Em newek elemînin ew jî ka nesûcê Kurdin. Yani ji ber ku em Kurd nebûn dewlet ew ruhiyeta dewletbûnê me tune. Wextê ruhiyeta dewletbûnê tune be dinik alîkarî hevdû jî bikin. Bes bu çi zivritin xandevanê me kê min an nînin. An jî ji rê balavkirînê de biçekî mişkile arîşê wan hene. Na niha em bêjin hem çerqa dunyê guheriyê xwendin kêm bûyî mesele internetê. Yek bu online. Yek dibe em wêya qebûl bikin. Şerxî herkes telefonê xwe vedikir dixwîne. Di do jî zimanê Kurdî yani li Bakurê Kurdistan ez dibêjim. Ji ber ku zimanê Kurdî heta demekî qedexe bû. Me re nikarîm bû ez Kurdim jî. Ji bo ez Kurd bûm û min doza Kurdî dikir 3 sal zindanê jî dimam. Lê piştî salê 2005 ew imkan hinek vebû. Lê dibistan li Bakurê Kurdistanê tuneyî. Çar pertûkên gelekîn tên ciwan çêbûn li ser enfala Barzanî. Yani brasîşî min pertûk ez ji xwe re bim ez bixînim. Yani kîş çarxî te li ser wê kar kir û diwan deman da demata ev pertûkê te ne çêkirîn ew sala çendê bû kengî bû çawa bû. Niha em boxtêge em xweşik falqelemê xin me Kurd nivîskar û rewşenbîr û siyasetmedar herkes wazîfa xwe pêk bîne. Siyasetmedarê me siyasetê dikin. Ji bo Kurdistanek azad û serfekar dikin. Rewşenbîr nivîskar çi ye? Ew jî bi qelema xwe pêşa siyaseta Kurd dike. Ew bi qelema xwe keraseta hatî serî milletê me dê dizanîn. Heger em nenivîsînin mesela Anfal ji bo çi nivîsa? Anfal ez hat Müsewet me bîst min nizanî bû. Ez salê 83 hat Müsewet lê Anfalê Anfalê 83 dest pê kiribû. Yekem Anfal sî û yek heşt hezar û 983 li devera Barzan Anfalê dest pê kir. Piştî ji hat Müsewet ez 2 sal nexweş bûm ji ber ku ji hevsê nû derketibûm çûm nexweşxanê. Piştî baş bûm min Federasyona Komûnên Kurdistanê kar û şeğul kir. Yani ne bir maaş? Maaşekî seqeta dewletê dame ne ku federasyonê dame. Boxtê saat Müsewet jî ka min ser zindanê yekem pirtûk lê kir nû û çara derketî yekem pirtûka Kurdî li ser zindana Diyarbekir a bû wê eserin. Yekem pertûk. Yekem pirtûk bi kullî dibê. Tu 4 sala li wê zindan. 3 sala zindanê didim. Eger em jiyana te bikînin pertûk. Wê bine çend pertûk? Vallahi bavar me bi seçar pirtûk bi derkeve lê mere bikî yek hebkî tengasî bike başta dayîka min cana digola û kurê min hinek tê girtin di peyvin lê hûn tê girtin ne peyvin rûreş nekin nebax kir bira serê min çim bilin be. Heger tu qisek gir ez ê şîrê xwe li helal nekin. Gotin dünya kurê min heker. Hîn hat negirtin
لسر کسی ندن من شرمزار نگن نام خلکی ده من ریلاش نگن اگه وقتی از تدی بسیاری مرد دبن یا جه تعذیب یا شده işkence pişti dar berxadar edi dilimi sekini. İşber mil daire devlet ji kar dikir. Yani evvela gele gerin ki vidarım temaşavanı ve eviye fam dikin. İşte bu çay sağmam. İşber gele katın kuştumların yani. Berimici piştimici. İşber vaqti daire devleti mi kar dikir. Vaqti ez girdim. Şefimin, anji ber persiyarimin ev bir esgalas kir. Vaqti polisi hatta az girdim gotun am yüdevin. Gotun hun kanı bevin. لذي هم كاتك بدنك ما بوبيش بربريه قلتم يا كاتك بدني واجي لك ما بوبي اثر فلان تاريخي فلان ساعتش ودري قلت بر هاوي كاتس خلاص كده قلتم ام شبرك بري من وبشتي مجي قال لك انساني وان كشتم بعد شاردن يا جي دافيتن كمي ديجله بكي وبهيش ينه بش نظام يا جي تماشاvan كان biz anladın amne kahve çedekin kince melmedekin program yedişkinin gorak من طبقه çarba bijin إيجاد السر السيارة وانك يعني أوجي كيف قشام وجان حناك بهوالا ذكر سر عربة وانك مجير بوا بوليسا والله مزرار دا وانجي كشنا خوجي من ديس زرار دا بوليسا بشتي حفتا جاز برم نابوي قوت أولية جي إشكنجي وتعذيبي هر مزل دياربك اللي داد كن نقول مخستن حجراكي يك متر كوارا دريه من ندري ودرابة وني هسمبو يا بعد يعني مرة نكاني بسرما يدارم كلا أوجي اللي رشاند عدو سه روزمان روزا سیاحتن گوتن بوده مگو کرم بکن گوتی بپیوی نپیویم واسه چه پی مزانی با واسه کشتم نمیرم ولی عجیبه گوتی نمیشه نداد باوری کش بر از سکرتر دکملا موج درخشته بود دیار یا من دیار گوتی ان سکرتر دکملایی مگو تو کملش بود جلان قریب بخوینم از مجبور من بمندم مثلا وقت من أطفال بهيج بشتي حشتي وشش وحفتون مسريخ وبريشان و2007 نكون باشوري كردستاني دفرة بارزان اللي باجارو كي بلي بجوار بون من الويدري روجي سردانا سي مالا ذكر أطفال وقتي دش بيكر سدو حشتي ودين حزار إنساني ماتشو 8000 جوان بارزاني بون باش بشتي وان جيان چوا دام كر أو دارو كيم چوگمان تنجين من وانا خوشا جيان من خوست وانا يعني بزندي كو أوروبي باور بشي بو ما أوروبي جرينج هم كرد كشتك زانن دردي خوش زانن كراسات خوش زانن مثلا برهم يوان نفسان مقول يا هاجر أم وقرا شمبير كراسات هاتي سر ملتي كوا نبيسينن دراسي بخو أم قلو كار روشنبير ملتا همو كراسات ملتي قاتي نزمن لنفسين شانو تياترو شبو نفساندن درد كبن نبدف كيه شبر بيش بو من جد شتي نقطة أساسية أنفال قرتين زندان دياربكر پرتشتي وان نزديكي هفن ام دختي زنداني ده بن داي كما خوش كما داتن بروي دري قالك تجاوزي وان كرن دستريجي وانات كرن مير جن دخوازه جن مير دخوازه ابيشو بي ساله وانا ديتي تشتغلوا اب حسرة كواي شش مهز حرو قريامن قمام وسام إلي بون الزلام اب قلت لجيهاني تدري تنية جن نقاب الزلام لجن بارزنا قلت لهم بون الزلام روشنبیل من کرد لأوروبا براستيجي بينغوفن باشاوتن مينا ما مستاي لي براستيجي جوانو يلا بصبر وخوش وبطعم بو ام جلس باسيتات كاين ايفيتين كون ام هردم كسن مصابه بينين بردام بن و تمنكي جلك درج بتات خوازم زوس باز بتا قال اسمه والله تمن از نظام شباب قال لك نخشي مجي من كونسر در باسكري شكل هي تانسيون من بلند قال لك تشتي شعبي من هيدي هر بخوشي طبقه چاره داد کدی چلتنا ان شاء الله سکری جلسه داده امجي چبي شوطان جان جلس باز ام شنازی مستعین وقت هي دارم هوجي بكارم يعني بيسكاري خوارشم بيدي خو پیدا بكن ديتني وان ببينن بلا او چدي بيش او قال جريجه
سارة مالاوه ها سارة انجرمه بلجيكا جا سارة بلجيكا جا يا الله يا خدي السلام عليكم كاك مصطفى مصطفى افين كاكو ثواني افين بجام جابت قلتي شنو داف افيني روشن بيدا نيفيسكارا هوزانبانا يتشاون باشن كاكو صحة شوية كلام كسر سلام صبر انا سوبا دارا قالك تازه يا دارا مصطفى بخدي ندارن سر غازه لقالك تازه هين بس ديكور بس لا بلا ديكور لا ابره جرا ما شاء الله شو شو بصراحة عادل في الرين من خاله ما شاء الله انا كذا افين كوكم كيفينه شو باجرة باجاري هاسلتا حاصل بلجيكا بلجيكايا باجاري هاسلتا دورا 45 دقائق بروكسليش باي تختي لورا قال باش امريكا نزيك دو دمج مهرة ام جدو صدور فاتنا بيري يعني قال قدير ساعة تقولني بقول الدقة سر ما حسبني كوكو قال لك باش انت وانا شافرنا بس تجانا ما هو قال لك صفرة فانا صح يعني ما شاء الله ابا بزني باجي حاصل صبراواتيت مصطفى بيست ماري كرد هنن دردوري مانن نزيكن تكلوا باش قالك باش الحمد لله نف بخيلا نو لساني قالك باش وقالك لساني هيجان جاي بس افين خان كش خشكت ميد قالك تشالاكه كون قالك كردا بيتن تشتكي باش بما كردا بيتا كريم بار بك هندي في دوت محمد ناف دابين ويا تشالاكه يا دياره بارتو یک نیا چکریم پیروز باید که قلت إلا هندي وقتی خارنه ندفمه من قال حشمال وانكر بجای کم چونش تشتك دنیا صوت شکست عملك خانية وابزنها ما تشافين كده تحمل أما بكل قال لي باش اي قادر يقرن تي مالي قال لي صافي ان شاء الله امد الدرجه دي قال ابين خاني بحسي بارتو كيت ويكن كويك جي بارتو كيت ويت قال لك جوان فيديو ماي كده كتيا ورجرانا چندين بارتو كيدين كريا دس خوش کوشتا تجي السايت شالق لاوروبا تشكو بزحمته تو وقتی خوب ده پرتوکی و دم پیدویتونو باویتو بجیجی دوارا بیتون تپاره بیتون روزانه چی کاری که بیکی خزانه پروه بی ایجار خانه گرانه ولا و خانه وانه ماشاءالله طبع خود اللي بيتهري مشكله جدي بابا تيجي نبرز يا اخي هيرو تلفزيونا كردستان 24 ميواني منن لفيدي لبلجيكا الباجاري هاسلت من جي جوارة خوارنك حاضر كريا آماده كريا لفر جيان براستي لولاتي أوروبا لحمي ولاتين أوروبا جيان هناكي زحمته اجبر بيكي دما كسك ميوانك تي أم براستين قالكي يعني كيف خوش دبن كو لسر ما صخورني ام بجفن اخفتني خوابكن تشيروكي خوابيجن بهنا مو فراد بي مو يعني وانسك او صبرك جفاتكي خوش مو دقاريني قناة كردستان 24 هاتيه از بخوجي برين هايك جي كارمندي في قناتي بون بشانا زيوات بيكي دبيجم كو من زيداي 3 ساله دوی قنالی دجی کار کریو ایرو از میوانه و قنات ما گلکی کیف خوشم يعني از دمکی دریج لکردستان ما وکدنجی من کار دکر بیرانینه من لکردستان گلک راستی گلک هنه یک جوان اف وینای هندبینن وینای سرک برزانیه و ده ساله 2017 بی از باورم اما کشاندکی ان یکی تیانی ویسکارن کردستان سوریا لهولی بون ام چون جنابی سروک الورشیما هفدیتن پیره یعنی ام پیره رو نشتن دمکی گلکی خوش بو بحثا روشا روجاوای کردستانی مگشتی کر روشا کاری ادبیات لوی داره چاوایا ام بیجن روشن بین لور لسر چمی جولن کسی نویسکاری می روجاواش خواهیم تزانن گلکی هنه و گلکی دو خبات واجهه جدوه و بهار هلدکشی دلی من خوناکو از برخاوی بوم لسر ملي مني چپي رازايا جسنگا من
گلدبارن کس کسورک مینا کوانکی جوی دستی من دچیدن یعنی هنارین کردستانی تایبت هنارین حلبچه گلکی بنابو دنگن و راسي حزامي جي قال لك يجي هنا راه هي هر جاري سلطه كي تشتكي تشي دكن دفي هابن جدوفا بهار هلدك شي دلي من خوناكو اسبر خاويبم لسر ملي مني چپي رازايه جسن قامن قل دبارن كسكس هورك مينا كافانكي جوي دستي من دچيدن جيانك بطاما هالبستان برب من ودغندريني تلي بتلي رانق دبم قاعدين تطبخوا هنايا ديريكا حمكم بله ومصطفى ايش عفرين يعني غاز زيتاوي زيت زيتون وين بله ما برضه غاز والله انا ابا خداني زيتين وزيتونه ياس قربان ها سلكاني نرو درجي براستي جمرة قالك زحمت بي كو از الفيدا رجيال خبر دوام بكن از مام حتى من إقامة خوار قرد از جارك دي وقران كردستاني ابا سلمونه مصر مصطفى تشتغل تقول سلامون لا ابي ما يكون صايد ابو تيش سر بلا أول سر كومر وش المعنى وقت سنين ما زلت آجر وماسي بالمنطقة ماسي على وش وارزان وارزان وتازه وخاش وخدمات تقلك يعني بنمونا خارناك كردستاني فانيش يخوش وابطال وقالت شطابو تأتينا يعني ديال جوي صباهيفا ترحكن هنا رافدبن جي تمني خوي 10 صالي و سوزا خونين جهاي دابونا من تيلين تري شقلين بيري كرني دريج دكي شفن جي چروكي جنگي تاري تربوبون انا هاد چرسن وكاروانك صباهك نو برب من و برهيد كبه شاوى إنسان أو سامان وان تشتين هري جيرينجو هري بقيمته بقدر جمال أف ساعات بافي منه خديجة رازي بابا تبري صلاة من هنا بلي من أف وكا يعني وكا بيجن بير آنينا كيوية من جمخة هرجر أز ببيرتينم لأفل جم من باراستنا دينانا جمخة تكليام منو بابي من جالكي يعني جالكي تكليكي تايبت بي ودما شو رحمتي جي مخابل من كاري أزوي ببينم أو قاسمة يعني من هاول دالي درفتنا بو أزوي ببينم قالك هالبس من يتيدا جندكرن لسر أو هستي كتشكي لبرامبر بافي يعني أو هستي من آنينا زمان وحتى نافني شاناوي جي كتشا دليتما أسبح صبابي خودكم كتشا أو قاسي يعني كارتكرن سرتها مالي قالك باندوراوي لسر بنابي نبي تمنات نبي تعيدسكي شو بتضربوا نبي شو من هرب من نرجس يسوي باباتي بافهم بس لما براستيجي قالك جوان بو قلت ابي ابد شد دا قلت ساعه بابا منها قلت له وياه بجا كنت بحمل ابي تو قدر يجريها راستي هنا الدرجه قدر ما وانا ديرن قال لك باشا بس يجي جوزت مال بابا تو حش تشتي انت كانك ومصطفى حشتي كيفن كا رجعت ابنا بتشقات شقوره كيفن خرب مصطفيتكم كده والله حجمان صار كيف كبرك 8 5 سال بيتن رجع قلت تبع سي بس كثير ابي انت شو تقول تقول انا بابا معقوله بقى درست يا جانا بس بوفياني ابي كده حاجه نايم والله از تشتي عنتك اجي حاجه يعني حاجه دكم ليه تشتن هنا مفابيت كيفن مفابي وقتها زي مفابيتنا والله وشولا وشولا او اوقتك بين دين ودين اري لي براستي تشتن هنا
دمي وادر باس بوا وكا يعني شكار كاتنا شكار كتنا هندك يعني كلوبالي مالي أنا قناغ كيوي هاي الجهة قابن باشا ابن پیروز بی چیز پرتو کات ویدو ما قدر شچه برتوكا من اما ایوین داره هناره اه ایوین داره هناره هيفين اما داره. هوزانن بله هوزانن باللاتینات تیه چیکن بله هميشي گلک باش لاتيني تخدنا خود چند پرتو کوی افین أبا دوما هيك بو بينش بينش. بينش و ته هر پیش تو الویر تا کار لسر کلیان تا نا دول فيدر وسي أزل کلی صنایت با ویر کل ساله ولا كردستان بخوش تربو يعني من بو بنمونه بو چاپه چاپ کرناوه يعني برتوكي من حميشي أزل برانيا والباكرن أبا دستيتا دا أفتني ورقرا رومانك ابا جوارگراته أجوار مش عربي أنيا كردي نجيب محفوظ بله گلی باشه و أفتني المصري هاتا چاپكرن ابا آه تکیلات الگی روشن بیرون نویسکار و چاوه باشه؟ تكلي من بحمو تگلک پیوندی تو که باشه نوی علاقات گلک تینبی حوالي من كسن نفيسكار تشي روش آبابن يه باشور بن حتى يعني يه روش هلات جي روش هلات و باكر جي بركو چالاكين ديوان هر چار پرچين كردستان ده چه دبن يا روش هلات نا لي باكر اسشومه لي حاضر بوما سال 2010 هفتيكي چند هنر بي لباكر كردستان لآمده ام الويدري ام هاتن بخاندن ام الويدري بون هفتيك بو رحمتي بابي صلاح و هنرمندي دق بيجي عفريني جي الويدري بو حوالكي من جي او جي نفيسكارا و جي عمودة ياسين حسين بو از بو حوالكي من جي او جي هم شاعر وهم نفيسكارا نسرين احمد او جي قمربنو ام چونا باكور كروسان الوداري جبلي ويجي دما برتوكا من افا انتولوجيا هلبستن كردي افا هاتا چاپ کرن جي دي ساني از 2012 هاتا چاپ کرن لوشان خانه روناهي الويداري ديسا ام چما فوارا برتوكان پیشنگاه برتوكان الويداري ما امذكر